Pozdrav svima, dobar dan, dobrodošli u novi vlog. Evo, započinjem današnji vlog poprilično kasnije nego inače. Sada je 2 sata 15 do 3. Završili smo sa ručkom, tako da sam ja odlučila da bi danas bilo savršeno vrijeme, s obzirom da je kiša i stvarno nemamo šta raditi, a i 6.1. je, da bi bilo dobro da danas, nažalost, oprostimo od naših božićnih ukrasa, od našeg bora i da konačno sredim kuću i izorganiziram je za ovu godinu. Kad vi raskičujete bor, da li 6.1. ili u 2. mjesecu, možda ga uopće ne raskičujete, možda ga niti ne stavljate. Recite mi dole u komentarima, baš me zanima. Stvarno se radujem čak što ćemo osvježiti malo kuću, malo ću sve nekako reorganizirati, organizirati i da krenemo u novu godinu sa čistom i blistavom kućom. Evo, ovo su neke od organizacijskih stvari koje sam uzela jučer. Ovako ove nekakve male košarice koje volim staviti u ladicu i onda stavim tu razne stvari tako da mi nije sve posvuda. Onda sam također uzela i ovo za šminku jer mi je i soba i ladice u sobi totalno neorganizirane i trebam sve detaljno organizirati. Također ovaj mali drveni kao poslužavnik pladan što mislim staviti u kupaonicu. Za dnevni sam uzela 4 ovakve iste jastučnice u Pepku. Bile su na velikom sniženju, tako da sam odlučila da evo ih uzmem i volim to što su bijele jer će lijepo pasati uz naš kauč. Vijencem koji je ostao čitav. Ove cvjetovi su tako lijepo ispali, još uvijek su baš lijepi ostali. Vidi se da su sasušeni, ali niti jedan nije pao. Još uvijek izgleda prekrasno. I to je to, spremili smo naše božićne ukrase u kutiju. Uopće ne mogu vjerovati da je sve spremljeno. Bor je u kutiji, ukrasići isto tako. Skinula sam i jastučnice sa kaučeva. Tu su mi jaslice i vijenac. Stavila sam u jastučnicu ove figurice da se slučajno ne oštete. To je to. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. I wish I knew. When we play our roles
look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Pozdrav svima. Novi je dan. Da li smo sredili, sve izorganizirali? Nismo. Jej! Da vam kažem iskreno, usosila sam se jučer. Dobro, ja sam si sama kriva za to. To sve organiziranje i reorganiziranje mi je uzelo malo previše vremena i iskreno nisam čak ni očekivala da će mi toliko uzeti. Čak mi je bilo sve to malo i frustrirajuće. Sad malo taj proces čišćenja i organiziranja je zamoran, ali znam da jednom kad to sve završim, napravim, bit ću sretna i bit ću zadovoljna. Pobacala sam brdo stvari, brdo suđa, čaša koje nisam koristila, koje mi definitivno ne trebaju i stvarno sam imala previše toga. Porješavala sam se poklopaca za lonceve, isto sam ih imala mali milion, a nema mali milion lonaca, tako da nemam pojma šta mi je trebalo toliko poklopaca, tako da sam se i toga riješila. Nisam minimalistički tip, definitivno ne živim kao da u minimalizmu, ali bim voljela nekako naginjati prema tome. I baš ovih dana jako puno videa sam gledala o minimalizmu i na koji način započeti, kako se riješiti nekih stvari. Tako da, evo, stvarno bim voljela ove godine malo više prema tome, ako me kužite. Iskreno, vidjela sam koliko stvari sam kupila bez veze. Evo, baš nažalost, baš mi je krivo da sam potrošila novaca na neke stvari koje uopće ne koristim i koje mi zapravo smetaju. Evo, iskreno smetaju mi i jedva čekam da ih se riješim. Tako da, evo, da sam barem poslušala muža kad mi je rekao i kad nemoj to kupovati, ne trebati, ali nisam i evo, i moje pravo. Tako da to pravilo treba primijeniti na odjeći i na ostalim kućanskim stvarima i dekoracijama, na što sam nažalost slaba. Ali hoćemo. To je moja odluka. Evo, stvarno ću se moliti da mi Bog pomogne da ostajem ustrajna u tome, jer ne treba nam stvarno puno stvari. Ne treba nam. Evo, na primjer, jedna od stvari koje mi je muž rekao da ne kupujem, a ja sam kupila, su ove dekorativne ljestve. Da. Definitivno mi, evo, iskreno smetaju. Lijepe su mi i ok, ali mi smetaju, evo, iskreno. Znala sam ima deke na njima, ali i te deke mi onda skupili u prašinu i jednostavno ne. Tako da ću se riješiti definitivno ovih ljestva. Razmišljala sam da vam pokažem nered s kojim trenutno radim, ali sam rekla, znaš šta, Ivka, budi iskrena i pokaži. Tako da, evo, trenutno se bavim sa ovime u našoj sobi. Imam dosta knjiga, ovo je još malo šta imam, porješavala sam se brdo knjiga. Ali ove knjige nekako ne mogu ih se riješiti, jer su mi ove stvarno najdraže knjige, tako da uvijek se vraćam ih čitati. Ali dobro, naći ćemo mi mjesta i za njih. E sad, ovo, nemojte me osuđivati, molim vas. Ovo, kozmetička ladica. Tako da moram se porješavati ovoga šta je tu.
soba je sređena. Evo, tu smo stavili šminku i nakit, tu su moje naočale. Definitivno je sve minimalizirano, što mi je drago. Bacila sam još dosta stvari koje ne koristim, koje mi nisu dobre, nisam zadovoljna s njima, tako da sam ostavila samo ono što koristim. Onda ova ladica, evo, uspjela sam je nekako organizirati. Ovo sve što ovako je polegnuto, to zato što je niska ladica pa ne mogu zatvoriti. Minimalizirano ono što baš koristim. Sada je vrijeme za definitivno najgoru stvar, barem po meni, nešto što sam odgađala jako dugo i predugo, a to je WC. Točnije organizacija ovog tu ormara. Jako je neuredan. Pokušavam biti što urednija, ali evo što da vam kažem, jednostavno se desi i neuredna sam. Ali dobro, bitno da sam priznala. Ko prizna, pola mu se prašta, tako se tako kaže, mislim da da. Živi užas, toliko sam toga ovdje nakupila, stvari koje ne koristim. Evo, na primjer, ova tu krema Mixa, to je noćna krema, užasna je. Meni je užasna, lice me čak i malo peče kad to stavim, tako da više to ne koristim. Zašto nisam bacila? Pojma nemam. To. Baš mi se sviđa kako dnevni sad izgleda. Onako diše. Tu sam stavila ovu policu između ova dva kauča. Tu je bilo prazno i nije mi se sviđalo. Nešto mi je uvijek falilo. S obzirom da nam je strop dosta visok, baš mi je falilo nešto. I na Pinterestu sam zapravo našla ideju police. Pa sam prebacila iz sobe ovdje, s tim da, evo, štedimo si za novi kauč na L, tako da kad dođe novi kauč, kad si ga kupimo, onda ćemo naravno to maknuti i reorganizirati ponovno dnevni, ali za sada je ovo tako. Tu na polici sam isto tako ostala jako minimalna sa ove dvije umjetne biljke i ove dvije starine koje sam našla na Komunalnom, što je super. Ovo mi je zapravo moj muž donio sa Komunalnog, vaza jedna ovako starinska, što mi se jako sviđa. Onako malo touch modernog sa starinskim. To mi je super. I kuhinja nam odiše jednostavnošću. Evo, imala sam problema sa vitrinom, ali uspjela sam nekako sve to riješiti. Na prvoj polici sam ostavila ovih par starina koje sam skupila, osim ovog čajnika, to nije staro, ali se lijepo uklapa ove sve boje. Evo, ostavila sam stvari koje stvarno koristim i koje su mi ovako lijepe. Tu dole imamo pića, pa su nam tu čaše za pivo. Ne koristimo ih često, ali tako kad dođu Danijelovi prijatelji, onda volim dati da piju tako iz tih muških čaša. Ovo su druge čaše ovako lijepe za kavu i za čaj. Vrata su mi otvorena da mi se malo zrači, zato čujete vjetar. Onda imamo tu čaše za kavu, ove su mi jako lijepe iz Pepka i moj čajnik iz Ikea. Tako da imamo sve kad dođu gosti, da imamo dovoljno čaša za goste, a opet nemam prenatrpano, sve se koristi i funkcionalno je. Još jedna stvar koju bi vam htjela pokazati i na koji način spremam stvari su ove košare, kao što ste vidjeli i prije što ih imam. Super su mi jer u svaku košaru stavim određeno ono što želim
i umjesto da onda kopam po drugim stvarima, samo izvadim košaru koja mi treba, uzmem šta mi treba i to je to. Ovdje trenutno mi je ljekarna i moji vitamini, tako da evo, čak i ako mi treba i košara koja se nalazi iza, lakše mi je izvaditi cijelu košaru i onda uzeti šta mi treba iza, nego da moram kopati i onako po proizvodima, kako bi rekla, po stvarima i samo si radim nered bez veze. I zadnje nam je naš WC koji, evo, isto tako miriše i blistav je i čist. Prazan je, trenutačno poluprazan i ovdje su stvari koje se koriste ponovo u košaricama koje su stvarno funkcionalne. Znači izvadi se kad ti treba ili ne treba se izvaditi, samo se uzme, ali ako treba nešto od iza, lakše je izvaditi košaru, uzeti što ti treba iza i vratiti natrag nego stvar po stvar vaditi vani. Ok, to je to. Konačno je sve sređeno, čisto i mirišljavo, svježe, organizirano i baš sam sretna. Stvarno uživam biti u čistom, organiziranom domu. Mislim da nema boljeg osjećaja. Volim Božić, volim dekorirati, volim ukrašavati, ali ima to nešto u tom skidanju tih ukrasa i jednostavno uživanju u čistom domu i onako ne toliko natrpano. Nadam se da vam se svidjelo, nadam se da sam vas motivirala, možda dala neku ideju na koji način organizirati ili reorganizirati vaš dom. Tako da evo, nadam se da će nam ova godina biti organiziranija, da ćemo ipak težiti minimalizmu i da nećemo previše skupljati materijalno, jer to nije toliko bitno, jel da? Tako da evo, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio i vidimo se u sljedećem videu. Želim vam sretan i blagosloven ostatak dana ili večeri. Bye!